Halo guys, hanya halam cukup tinggi pelaku. Kecing tinggi kisah. Elang saya kalau yang lain tanggo. Dengar naik nanti, han kita nak cek kalian saya pakai jelas sempurna naik. Sawi gang elang saya kalau mau कितना टाइम मारा उसको भाई को भी मारा। हाँ एक टाइम चरण को लेके आके sampai क्या saham kan hal ini. Ini hiji sirikai. Ada yang tiada. Pa boga bang mana nanti? Imo engko santi kemau yang ban pasang kerja. Iya apa hetok sih beli? Mana utamai itu nosa? Pa no tang suida. Nadi dapat kau bolong tang makia. Papari, agi koro jotono bu phang tong masih, aku mau bu phang jotono tan siapa kya? Di, tahu ke centang leka. Dan cara kolaya kolay. Man ka, kebang mah. Ang narumot ha ng punukay, busuk tu ka. Ban jemon toro, botoma. Apa di? Orang lagi nganggam bolang tong masih. 3-4 mas macam mana ke dalam tang siapa kena deh setong atau kelai musuk bang mas ya musuk tor mas an lah si suk tong boleh mau musuk tor mana an lah si suk tong mau musuk tor mana pa mau bahaya no hai tor mana pa an lah si suk tong nyale lah ribut ke tor mau ban wah Tienen que kosong lag baca kabarok, ya sama kalau nih. Oh orang jadi hilang beli. Omong gak sas, Raya Sondro nih. Belinya toh hotok, ban mukot rumah. Kehambai, tini jauh. Tung suka satu tini leh, ilang sawaman kakabang mah. Len tong halajak tini leh, ilang cara mak koloi.